Dragi moji ljudi, dobar dan. Evo, prije nego što krenemo sa današnjom temom o jednom jako interesantnom brdu, prepunom povijesti, još od doba prapovijesti, pa do sve do nekih tužnih, nesretnih priča iz Drugog svjetskog rata, i to ćemo spomenuti. Znači, brdo koje ćemo danas obići je ovo brdo tu. Ono se nalazi između sela Klepci, Prebilovci i Gnjilišta. To se sve skupa nalazi u Bosni i Hercegovini, nedaleko, neposredno blizini Čapljine. Od hrvatske granice nekih ne znam, 3-4 km. Ja uvijek spomenem, kažem koliko ima od hrvatske granice, čisto eto nekako da ljudi u Hrvatskoj steknu dojam gdje je to otprilike. Uglavnom Metković i Hrvatska vam je u ovom smjeru. Brdo, evo ga, počinje ovdje, ako ćemo gledati s ove strane naravno, i prostire se sve tamo nekih 3-4 km južno. A prva točka koju ćemo stati posjetiti je ovaj tu most. Točnije druga. Prva će ipak biti jedna mala senzacija koja se desila prije nekoliko godina, a kada su prilikom uređenja i rekonstrukcije ovog mosta iz srednjovjekovnoga pronašli nešto što je bilo jako zanimljivo. Bilo je potpuno obraslo i nije se vidjelo. Danas je, nažalost, još uvijek tako, opet je sve nanovo zaraslo, nije se to nešto održavalo, iako je bilo prohodno prije 2-3 godine. Kad sam bio zadnji put, sve je to bilo prohodno i staza je bila čista, ali dobro, o tom potom, valjda će se to riješiti. Ovdje se nalazi jedna trasa i jedan ulomak, jedan dio, jedan omanji, ajde da se tako izrazim, rimski most. To je bilo potpuno zaraslo i pod zemljom, ali evo, danas je još uvijek vidljivo i danas još uvijek stoji. Trasa mosta je išla znači ovako, prema tamo Tasovčićima i brdu Hotanj i dalje je išla prema sjeveru. Evo, fascinantno zbilja, jedan mali ulomak, jedan mali dio povijesti. Nažalost, toplo se nadam u stvari da neće zarasti, da će ostati vidljiv, da će biti očišćen, jer je vrijedan spašavanja, naravno, od zaborava i od vegetacije. A sad ćemo otići do ovoga mosta koje će biti, nazovimo, druga točka našeg posjeta, a onda ćete vidjeti kakva se još čuda nalaze na ovome brdu. Glavna cesta, eno vidite, tamo i prolaze auti, pa nema nekih 100 metara. Od koda ste otišli 5 km u prirodu, tako to nekako izgleda. Uglavnom, evo nas i na ovom mostu. Most u Klepcima, poznat kao i Mustajbegov most. Vidite u biti ovdje i rub stare ceste i stare staze koja je vodila sjeverno tamo skroz. Da, vratimo se na most. Most premošćuje, znači, korito rijeke Bregave, koja se nalazi pola kilometra dalje, koja se u biti pola kilometra dalje, tamo ulijeva u rijeku Neretvu. Most je proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, mislim 2003. godine. Pa evo jedna zanimljivost, znači po uzoru na ovaj most, po tako reći da se izrazim, po modelu ovoga mosta je sagrađen i most u Mostaru. Za most u Mostaru svi više manje znate kako izgleda. Tako da eto, baš zanimljivo. Mislim da ovaj sagrađen nekih 50 godina ranije nego most u Mostaru. Nekakve tehnikalije, raspon lučnog otvora ovoga mosta iznosi 17 metara. Najviša točka iznosi 720 metara iznad minimalnog vodostaja i tako, par nekakvih sitnica, prelazi preko rijeke Bregave, znači,
da je ova trasa u biti od tih pradavnih vremena bila aktivna, od pradavnih vremena ildirskog doba, rimskog doba pa sve do srednjeg vijeka. Danas više očito nije bitna, danas je samo ovako za lagane šetnjice kroz prirodu, sav glavni promet je prebačen na glavnu cestu tamo. Evo, u daljini vidite tamo i veliku gradinu, malu gradinu, imamo o njoj video na YouTube pa svakako pogledajte. Gore ona gradina je dosta devastirana sa nekakvim ostacima JNA, kasarni, vojarni. Imam video o tome pa eto baš pogledajte. Mislim da se video zove JNA devastacija Ilirskog grada. Prvu točku smo posnimili, druga točka most posnimljen, a treća točka se odmah nalazi ovdje na vrhu. Radi vegetacije i svega neću se penjati, ali sreća zato imamo dron, pa ćete vidjeti šta se gore krije. Nažalost, evo vidjeli ste da se poviše odmah nekoliko metara iznad počinje jedan kamenolom. Djelomična devastacija gradine se već dogodila. Ne znam da li je kamenolom i dalje aktivan, ali u slučaju da je, potpuna jedna devastacija i nestajanje gradine će biti neminovno. Moram malo pogledati da li je taj kamenolom još uvijek aktivan ili nije, ali evo. Već se dio devastirao jer gradina je bila puno veća. Za sad to tako stoji već neko vrijeme i mislim da čak ovaj kamenolom i nije aktivan. Ništa, treća lokacija je odrađena, a to je snimljena, idemo dalje, ima stvarno još na pretek. A evo nas i sa istočne strane brda. Došli smo iz onoga smjera, ovamo je znači smjer istoka, a nalazimo se na području Svitavskog jezera. To je s njegovog početka. Svitavsko jezero se pruža skroz, tamo vidjet ćete snimaka drona. Kako fascinantno izgleda. A cijelo to područje se nalazi u parku prirode Hutovo. Evo nas, znači, ovo je brdo koje smo malo prije snimili, njegovu sjevernu stranu, a ovo je njegova istočna strana. Na vrhu brda, naravno, nalaze se ilirske gradine i ilirske gomile i ostaci ilirskih zidova i nema šta nema, stvarno, evo vidjet ćete i snimaka drona. Fascinantno jedno područje, jedno divovski tumuli, ogromna gradina. Evo, svaka čast i pohvalu općini, napravili su jednu promatračnicu za ptice. Tu stvarno boravi mnogo vrsta ptica. A ništa, sad dižemo drona i vidjet ćete u biti, preletit ću ga dronom i vidjet ćete cijelu dužinu, cijelu, ajmo reći više manje, dužinu brda i kakva se čuda gore kriju. Evo i samo jedan kratak segment videa sa zapadne strane brda gdje se nalazi katoličko groblje i temelji nekakvog objekta staroga, čini mi se, to ću morat dobro pogledati kući, za ovo iskreno nisam znao. Uglavnom, sad smo tu na groblju u selu Klepci. Groblje je podijeljeno cestom na dva dijela, znači cesta, moderna državna cesta je prešla preko groblja, tako da je podijeljeno sa ove strane na dvije u biti strane. Ovdje se u Drugom svjetskom ratu desila strašna stradavanja, sudeći po onome što sam pročitao.
A evo nas ljudi moji i na još jednoj lokaciji, na još jednom zaustavljanju. Vidjet ćete ovdje poviše koliki se jedan divovski ilirski tumul krije, ilirska grobnica. Nažalost devastirana, ali stvarno vrijedna snimanja. Eto, onda ćemo stati na još 2 mjesta i to bi bilo to onda za danas. Ali prvo pogledajte ovo. Nekoliko tumula jedan od drugoga, s tim da ovaj koji ćemo posnimiti baš velik. Evo jednog prijatelja koji se sunča na sred ceste. Valjda ga neće auto pregaziti. Ja sam ga zaobišao, valjda će i drugi. Ajde, bježi, ajde. Ajde. A evo još jedan mali komadićak povijesti. Takozvani Marin grob. Mara je bila jedna djevojka koja je živjela za vrijeme osmanskih osvajanja ovoga područja, koju su Osmanlije htjeli, sad se ja dobro ne sjećam, ne pišem ja ove stvari, ja ovo pročitam večer prije pa onda malo biflam, ali mislim da su htjeli kao ili u stilu silovati ili pogubiti ili tako nešto, odvesti u roblje, nešto od to troje je, ja se ispričavam, ali Mara je pružila toliki otpor da je to bilo za to doba nepojmljivo od strane jedne žene, tako da evo, mislim da je tu sahranjena i tu je dignut čak i obnovljen grob i tako. Eto, stvarno postala je zapamćena po svome otporu kad su Osmanlije došli po nju. Eto Mara. A evo, za sami kraj videa, vidjeli ste koliko smo danas lokacija obišli, a sve je to nekako u krugu. A ne znam koliko je, znači prvi most i ono što smo snimali je bilo tu. Znači, od tamo do ovdje koliko ima, 4 km, toliko povijesti, toliko lokacije. Evo nas znači iznad parka prirode Hutovo, to jest ovo nije park prirode, znači park prirode počinje od ove ceste. Evo, pogledajte ovu divotu, Hutovo blato, stanište ptica i mnogo drugih životinjskih vrsta i tamo počinje Svitavsko jezero. Evo vidite ga, možda ćete ga vidjeti ovdje, Svitavsko jezero. Eto. Fino su napravili ovdje jedan vidikovac s kojih se stvarno vidi cijela okolina. Prekrasan jedan dio stvarno za posjetiti. Ako ste blizu, idete prema Čapljini, obavezno stanite ovdje, nema tu daleko 10 minuta vožnje. A evo, predivna lokacija, pogledajte. Eto, dragi moji ljudi, ja vam se zahvaljujem svima na gledanju, moram to stvarno napomenuti još jedan put. Zahvaljujem se svima na gledanju, a posebno se zahvaljujem svima koji su doprinijeli i financijski. Vidim da ljudi, često ljudi uplate 5 eura, 10 eura, neki su bome malo ispalili jače cifre. Zato se stvarno moram zahvaliti.
stvarno dobro dođe, evo, ulije se gorivo, plati se cestarina, neki dan se i podvoz je kompletno kako se kaže, popravljalo, uništi se ovako, uvijek se vozi po ovim nekim, da se ne izrazi po čemu, lošim putevima, da se tako izrazim. Stvarno hvala, eto, stvarno znači vaše gledanje, vaš komentar, pogotovo te vaše uplatice kad budu, stvarno vam se zahvaljujem od srca. Evo, pozdravljam vas stvarno iz jednog komadićka raja.